Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini. Abaturage batuye mu murenge wa Gahini baravuga ko mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri basanze umugabo baturanye yishwe atewe ibyuma mu mutwe, bagakeka ko abamwishe ari abo bari basangiye inzoga mu masaha ya nimugoroba. Ni mu gihe abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bakora iperereza mu buryo bwimbitse kubera yuko ibingibi biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangira Etienne yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo azafatwa agatabwa muri yombi. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Abaturage 15 barashinjwa kuba bateka ikiyobyabwenge cya kanyanga. Ni mu gihe bano baturage beruye mu ruhame bavuga yuko ibi bikorwa bijyanye no guteka kanyanga babikora kubera yuko n'ubundi barafashwe, kuko bafashwe bacanye cyangwa batetse iyi kanyanga cyangwa iki kiyobyabwenge cya kanyanga. Ni mu gihe abagabo bose batawe muri yombi bakurikiranweho ibyaha bashinjwa byo guteka kanyanga. N'incamake y'amakuru, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ubwo reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kayonza. Abaturage bo mu murenge wa Gahini baravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri basanze umugabo baturanye yishwe atewe ibyuma mu mutwe, agakekwa ko abagabo baraye basangiye icupa nimugoroba. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukore iperereza mu buryo bwimbitse. Abo bagabo bafashwe bavuze yuko ntaho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera kubera ko bari kumwe mu masaha ya nimugoroba. Baheruka ahaguruka avuga yuko atashye mu rugo iwiwe, gusa nabo batunguwe no kumva ngo yishwe. Ariko abaturage bavuze ngo ushobora gusanga ari ukuyobya uburari, bakomeje babahate ibibazo mpaka bemeye yuko aribo bishe nyakwigendera. Kidasamura TV Rwanda ubwo yahageraga ku wa kabiri neza mu masaha ashyira saa 2 za mu gitondo nibwo yabyiwe bino n'abaturage. Abaturage bavuze ko uyu mugabo yari asanzwe ari inyangamugayo hano mu mudugudu. Ni umugabo witwaraga neza cyane, ni umugabo mwiza, ni umugabo wari wifitiye akazi ke keza gasanzwe, kandi ni umugabo utewe ishema n'abandi bagabo bose. Bivuze ngo rero reka ibingibi tubisimbuke twikoze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, naho habereye ibyateye abantu benshi urujijo cyane. Ni mu gihe uyu mugabo rero abangaba bavuga yuko uyu mugabo batamwishe, bamurekuye nimugoroba atashye, gusa nabo ntago bazi ibyakurikiweho nyuma. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kugira ngo bamenye nimba bano bagabo nta ruhare bafite kwicwa ry'uno mugabo. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo, aho ibihuha biri kumvikana yuko abagabo 15 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, ko ikirombe cyabagwiriye bose bagapfiramo ntihagira n'umwe urokoka. Gusa amakuru meza, amakuru mashyashya, imva n'imvano, ese kuko abo bantu bigize bapfiramo, ese kuko iki kirombe abantu 15 baguyemo. Gusa cyamenyekanye cyangwa cyatangajwe nuko ngo iki kirombe kitari cyemewe n'amategeko, cyacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo bitwikiraga igicuku cyangwa bakitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro. Amabuye bakaba bayita korota, ari mu mabuye ahenze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no hanze y'igihugu. Ni mu gihe ano mabuye bashora mu bihugu by'abaturanyi cyangwa mu bihugu by'amahanga. Iyi ni incamake y'amakuru rero, mbere ubwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kayonza. Abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini baravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri basanze umugabo baturanye yishwe atewe ibyuma mu mutwe.
hagakekwa ko abo baraye basangiye inzoga nijoro mu kabari ko aribo bamwishe. Ni mu gihe abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bwakora iperereza mu buryo bwimbitswe kugira ngo hamenye abishe nyakwigendera, ariko ubu ngubu tayari abo baraye basangiye agacupa nimugoroba batawe muri yombi kugira ngo hakurikiranweho ibyaha bashinjwa. Gusa abantu bagabo bavuze ko naho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera bitewe n'uko bari bari kumwe mu masaha ya nimugoroba ahaguruka atashye, ibyakurikiyeho ntago babizi. Abaturage bavuze ati wasanga abagabo ari ukuyobya uburare, mukomeze mu bahati ibibazo baraza kwemera yuko aribo bishe nyakwigendera. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo azahanwa, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB rwashyizweho kugira ngo rujye rukumira ibyaha nk'ibi ngibi, cyangwa ishami ry'ubugenzacyaha RIB niyo mpamvu ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi. Reka amakuru yacu yo tuhite tuyerekeza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweye mu kagari ka Matyazo, ngo abagabo 15 ngo baguriwe n'ikirombe, gusa na n'ubu ntabwo barava mu kirombe. Gusa ibi ngibi ni uguheza uburare cyangwa ni ukubeshya. Abagabo 15 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, gusa bayobeje uburari. Hari inzira binjiriragamo mu kirombe mo imbere, gusa bari bafite indi nzira icamo hasi. Mu gihe bari bapanze agapangu yuko iki kirombe kigomba gufungwa kandi ntibazamenye ko gicukurwamo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Aya ni amakuru Kidasamura TV Rwanda abaturage bamwihereye kuri 5 kuri kagenzi kako, ngo bafite indi nzira yinjiramo hano mu kirombe, gusa ngo nta muntu n'umwigize upfira mwa kino kirombe cyangwa nta muntu kino kirombe cyagure, gusa ahubwo nibo babanye inzira imwe. Bari baraharegetse undi barangije barahakundura, umuryango umwe uhita wifungwa. Ibihuha bitangira gukwirakwiza yuko aba bantu baba bapfiriye mu iki kirombe. Niyo mpamvu abantu benshi bari kuvuga ngo mu iki kirombe ngo hapfiriyemo ngo abantu 15 ngo kujyana n'isaha ngo ntago baravamo. Abo bantu basohotse ahubwo bimereye neza cyane, ahubwo bafite indi nzira bagiye kuzajya bacamo bajya gucukura amabuye y'agaciro.